pratite izdanje Zdravlja na prvom mjestu kada govorimo o kardiovaskularnim oboljenjima kao jednim od, nažalost, vodećih uzročnika smrti ne samo u svijetu, nego i na Balkanu, ali i u našoj zemlji. O svem ovom večera sa mojim dragim gostom, a riječ je o doktoru Adnanu Deliću. Doktore, dobrodošli u Zdravlje na prvom mjestu. Dobro večer i hvala vam na pozivu i puno pozdrava i vašim gledateljima. Doktore, da li je tačno, da li su ove crne statistike u Bosni i Hercegovini i u svijetu tačne da su, nažalost, kardiovaskularne bolesti glavni uzročnici smrti u svijetu? Jesu, apsolutno. Znači, u čitavom svijetu te bolesti su najčešći uzrok smrti. S tim što postoje dosta velike razlike u pojedinim regijama i među pojedinim zemljama. Trend je bio u čitavom svijetu da te bolesti su u porastu, tamo negdje od recimo drugog svjetskog rata pa do 60. i 70. godina. Nakon toga je došlo, da kažem, do raslojavanja određenog. Znači u nekim zemljama taj trend se nastavio povećavati, čak ubrzavati trend obolijevanja, dok su neke zemlje taj trend zaustavile, a potom ga i značajno smanjile. Tako da sada kada pogledate kolika je učestalost recimo infarkta u pojedinim zemljama svijeta, razlike su drastične. Recimo u zemljama koje su po tom pitanju najbolje, kao što je Francuska ili Južna Koreja, tu je smrtnost kod muškaraca od infarkta oko nekih 20 ljudi na 100.000 stanovnika. Dok kad pogledate najgore zemlje, tipa Kazahstan, Uzbekistan i tako dalje, tu imate oko 550 infarkta, zapravo smrti od infarkta na 100.000 stanovnika. Znači razlika je 20-rostruka. A mi smo u toj grupi zemalja koje su među najrizičnijima. Nismo baš sasvim najgori, ali smo u grupi rizičnih zemalja. U nas se kreće ta smrtnost od infarkta, recimo kod muškaraca, oko 250 do 300 na 100.000 stanovnika, kod žena je nešto manje. I inače, taj bivši istočni blok spada u zemlje sa najvećim rizikom na svijetu. Zbog kombinacije faktora koje do toga dovode s jedne strane nezdrav život, zatim relativno loša zdravstvena zaštita, niska educiranost stanovništva, velika učestvovalost rizikofaktora, sve to znači na kraju rezultira vrlo velikom smrtnošću i učestalošću ove bolesti. Međutim, čak ni to nije potpuna slika, jer su nas ljudi koji obolijevaju od tih bolesti i od njih umiru puno mlađi nego recimo u nekim razvijenim zemljama. Tako da tipičan naš pacijent, ja sam i sam bio iznenađen, recimo sad kad sam nedavno tu radio u Sarajevu jedan period kao na interventnoj kardiologiji, recimo mojoj prvoj dežuri od 3 infarkta, 2 su bili mlađi od mene, jedan nešto stariji. Znači, ljudi u nekim 40. godinama, svi naravno rade, svi školuju djecu, svi otplaćuju kredite, dok s druge strane imate zemlje, kad sam bio u Norveškoj, njihov pacijent oko 70 godina ima u prosjeku ili više. Znači, ne samo da govorimo o brojevima, nego kad govorimo o godinama života izgubljenim i socijalnim i ekonomskim posljedicama, kod nas je sve to daleko gore. Doktore, hipertenzija. Danas se toliko priča o hipertenziji i povišenom tlaku, ali opet vam moram priznati, ne djeluje se toliko jer pacijenti samovoljno isključuju terapije, mijenjaju ih i ne vode zdrav život. Kako reagovati pri hipertenziji? Pa ovako, hipertenzija, s pravom se puno o njoj govori, čak se nedovoljno, ja mislim, i govori. Zato što je ona od svih faktora rizika najvažniji, odnosno najveću povezanost ima sa bolestima srca i krvnih žila. Recimo, kad je infarkt u pitanju, hipertoničar ima barem duplo veću šansu da dobije infarkt i da od njega umre nego neko ko nema visok pritisak. Kod moždanog udara to je još izraženije. Tamo je otprilike 3 do 3,5 puta veća učestalost dobivanja i umiranja od moždanog udara kod hipertoničara nego kod onih koji to nisu. Šta je problem kod hipertenzije? Jedan od glavnih problema je što se sa povišenim pritiskom može vrlo lijepo živjeti i velika većina ljudi koji imaju povišen pritisak nema nikakve tegobe. Šta više, mnogi se bolje osjećaju uz visok pritisak jer se organizam na to navikne, nego recimo kada im se uključi terapija, njima je nerijetko se bolje osjećaju uz visok pritisak nego uz dobar pritisak i lijekove. Znači, vrlo je važno objašnjavati ljudima koliko je zapravo visok pritisak hipertenzija, znači koliko su opasni, koliko organa oštećuju, nije samo srce i mozak u pitanju. Visok pritisak oštećuje bubrege, oči,
krvne žile u čitavom organizmu, dovodi do čitavog niza drugih promjena koji se onda mogu manifestirati na raznim organima. Znači, da bi uopšte pacijent to znao i da bi sarađivao sa ljekarom i da bi prihvatio te preporuke, bitno mu je objasniti i bitno je da on zna kroz razne informacije, kroz razne kanale informiranja. Zašto je to bitno? Što je još problem kod hipertenzije? Znači, nemate nikakve probleme ili se može čak bolje osjećati uz visok pritisak, onda pokaže se da treba liječiti pritisak i najčešće ta je terapija manje i više trajna. Znači, imate ljude koji 10 godina ili 20 godina neprestano uzmaju lijekove za pritisak. Nekad ti lijekovi izazivaju neželjene posljedice i znači da bi pacijent pristao na to i dosadi to vjerojatno neka doba, ali da bi on pristao da to uzima i da bude u tome uporan i da se i dalje povremeno kontrolira i da se eventualno, ko što je često slučaj, svakih nekoliko godina doza lijeka mora malo pojačati. Da bi sve to znači štimalo, stalno mu je potrebno objašnjavati zašto je to bitno, zašto to radimo. Znači da to nije neki uzaludan posao, nego zaista kad mu se objasni koliko je to zapravo bitno, koliko time smanjujemo rizik, onda su pacijenti moraju biti motivirani da bi pristali na taj neki dugoročni tretman. Međutim, doktore, moramo priznati da evo i kada se dijagnosticira hipertenzija, doktori savjetuju prestanak pušenja, promjenu hrane, ni na tome se ne radi dovoljno, kao dovoljno je popiti samo zadatu terapiju, a sve ostalo životni stil ne mijenjaju. Aha, da, sad ne bi trebalo biti tako. Jer recimo u smjernicama za liječenje hipertenzije koji su, mislim, hipertenzija, pošto je toliki problem, ogromna su istraživanja, ogromni su napori uloženi da se taj problem ispita sa što više aspekata. Kako liječiti, kako spriječiti, šta sve činiti nemedikamentozno da se problem riješi. I svakako, u svakom slučaju, znači kad imate hipertenziju, se preporuča što kažete i prestanak pušenja i ograničenje unosa soli i liječenje masnoća i dijabetesa i fizička aktivnost i sve ostalo. To se čini iz dva razloga. Jedan je zato što same te preporuke u određenoj mjeri snižavaju krvni pritisak, a drugo, što je problem kod hipertenzije, ona je sama po sebi problem, ali još veći problem u kombinaciji sa drugim faktorima rizika. Tako je, jasno. Jer ti se faktori otprilike ne sabiraju, nego množe. Znači, ako imate jedan loše, ako imate dva nije duplo gore, nego je 4 puta gore. Ako imate 3, možda i 10 puta gore i tako. Znači, hipertenzija je, najvažniji faktor rizika i ona je obično najodgovornija za pokretanje tog procesa. Jer šta je tu problem isto, šta se mora shvatiti, recimo, bolest srca. Situacija nije takva da ste vi, recimo, do, 35. godine potpuno zdravi i sad ste dobili hipertenziju, sad imate problem. Ne. I ateroskleroza i infarkt, sve su to stvari koje se razvijaju najčešće godinama, ako ne i decenijama. Znači, hipertenzija, zajedno sa ostalim faktorima rizika, dovodi do toga da taj proces starenja i proces obolijevanja bude ubrzan. I znači, govorimo o jednom kontinuumu, o jednom čitavom spektru dešavanja koji kreće od skoro ničega do smrti. A ima nekoliko osnovnih stadija koji opet nisu jasno ograničene, nego prelaze iz jednog u drugi. I problem kod hipertenzije, ako govorimo o njoj, je što je ona uključena u svaki od tih stadija bolesti. Znači, ona dovodi do toga da taj proces obolijevanja prvo nastane, drugo, dovodi do toga da se taj proces obolijevanja ubrzava. Onda u svakom od tih stadija bolesti hipertenzija povećava rizik da se on naglo pogorša i tako dalje i tako dalje. Znači, nama je cilj, i opet kad govorimo o hipertenziji, ne posmatrati izolirano i ne zadovoljiti se samo time da kažemo aha, evo, borili smo pritisak, sad ste u normali, idete kući, radite šta hoćete. Ne, nego mi, bar bi tako trebalo, uvijek kada liječimo hipertenziju, uvijek napominjemo da čak i kad postignemo dobru kontrolu pritiska, što u današnje vrijeme u velikoj većini slučajeva možemo postići, mi i dalje apeliramo i na zdrav život, na smanjenje faktora rizika, liječenje svih ostalih stvari, jer, kažem, to je jedan proces koji je kompleksan, to je kao jedan mozaik koji se sastoji od puno kockica. Neke kockice su veće, neke manje, ali sve imaju svoju ulogu. I znači da bi konačan neki
rezultat, a to je dug i zdrav život, postigli, moramo djelovati na puno faktora i to, nažalost, kontinuirano. Obično ne možemo stvari izliječiti, nego ih možemo dovesti pod kontrolu i živjeti s njima što duže i što bolje. Da, svakako. Doktore, koliko genetika ima veze sa kardiovaskularnim oboljenjima? Ima, apsolutno. To je jedan od faktora rizika. Znači, po nekome redu važnosti, znači ono što najviše utječe na bolest. Na prvom mjestu je hipertenzija, znači visok pritisak. Zatim bi išlo pušenje. Zatim debljina, pa onda masnoće, znači povišen holesterol, onda fizička neaktivnost i onda bi došla i genetika. Znači, činjenica jeste, ako u porodici među bližim srodnicima, znači roditelji, tetke, amidže, braće i tako dalje, imate česte slučajeve bolesti srca i krvnih žila, to povećava rizik za vas. Međutim, šta to znači? Ne znači da ste vi osuđeni na smrt, kao što ljudi ponekad misle, ne. Nego to je jedan od faktora rizika. I to je dodatni motiv da se i pazite više i češće kontrolirate jer mi govorimo o ukupnom riziku. To je znači i na genetiku za sad ne možemo utjecati, ali na sve ostalo možemo. Recimo, ako vi imate česte bolesti srca u porodici, ali ste uz to debeli, imate šećer, pritisak i masnoće i pušite, imate vrlo veliki rizik da će vam se nešto desiti. S druge strane, ako imate te slučajeve u porodici, fit ste, ne pušite, pritisak vam je dobar, masnoće je dobre, vaš je ukupan rizik puno manji. Znači, vi ste potpuno u pravu kad ste rekli u uvodu da naši ljudi imaju taj neki fatalistički pristup, znate. I govore koliko mi je suđeno, svi ćemo na kraju umrijeti i tako dalje. To apsolutno se ne može statistički dokazati i opravdati. Odnosno, nasuprot tome, može se zaista dokazati da način života, način liječenja i ostalo drastično mogu povećati ili smanjiti ukupni rizik. Tako je, I imam ja puno takvih pacijenata kojima pokušavate na vrijeme. To je bilo moje naredno pitanje. Pokušavate li? Dopire li, doktore, do ušiju, do glave? Nekima da, nekima ne. Evo, nije sasvim beznadržno. Čovjek se nekad naravno obeshrabri. Recimo, vidite, neko je pitanje vremena kad će mu se nešto loše desiti, vi im to pokušavate objasniti. Ima ljudi koji na to jako dobro reaguju, hvala Bogu, a neki nažalost ne. I onda nakon godinu dana ili 3 ili nakon 5 čujete ovog više nema, jednog dana iznenada umro, ili dobio infarkt pa je završio sa 3 bajpasa ili dobio moždani udar. Apsolutno ima razlike između toga kako se ponašati jeste i kako prihvatati savjet. Svakako da ćemo umrijeti, otići sa ovog svijeta, ali kako ćemo i kad ćemo umrijeti, to u mnogome zavisi od nas. To vjerujte da strahovito puno. I to na kraju kraju pokazuje iskustva drugih zemalja. Kažem, imate zemlje koje su jako smanjile ovaj rizik. Recimo, što najviše ohrabruje možda, bar kad ja o tome razmišljam, imate skandinavske zemlje, Norveška prije svega, a i Švedska i Finska, koji su do prije 20 godina bile u grupi zemalja visokog rizika, sad su u grupi zemalja niskog rizika. I zaista to je inspiracija, ja mislim, za sve nas, dokaz da se djelovanjem, ali to je naravno dosta zahtjeva aktivnost na više nivoa, apsolutno jeste, ali jako hrabro je kad se vidi da se recimo ta smrtnost, kad su recimo smrtnost od infarkta može smanjiti sa nekih 300 na 50 za godinu dana. Mislim, to su drastične razlike. I ne samo znači da se smanjuje smrtnost, nego se ta granica obolijevanja i umiranja potiskuje prema starijim godinama. Mislim, naravno, mi se borimo i za pacijenta od 30 godina i 60 i 80, naravno. Ali je razlika, da. Ali ipak nije baš isto. Nije baš isto. I imali smo 78. godište umro čovjek
dvoje djece u osnovnoj školi. Mislim, nije baš isto kao i neko... Kako da ne? Nije ni za pacijenta, ni za porodicu, isto kao neko od, ne znam, 70-80 godina koji je to penzioner. Mislim, naravno, činimo sve. To su realne i životne stvari, to je tako. Jeste, ali je gubitak i za porodicu vjerovatno ipak veći u ovom slučaju, i za društvo svakako i tako. A toliko se toga može uraditi. Zašto i kako prevenirati, zašto je prevencija najjeftiniji, najjednostavniji, a možda često najbolji učinak, saznaćemo od doktora Adnana Delića nakon kratkog reklamnog predaha. Vraćamo se brzo. Nakon reklama ponovo smo u studiju Zdravlja na prvom mjestu. Moj večerašnji gost jeste dr. Adnan Delić. Ukoliko ste bili sa nama, razgovaramo o sve češćim, nažalost, crnostatističkim oboljenjima kardiovaskularnim i hipertenziji, faktorima rizika, ali i prevenciji koja je itekako važna i itekako bitna, a toliko malo ulažemo u nju. Je li to tačno, doktore, da je prevencija majka zdravlja? Apsolutno. To je inače u medicini tako, a možda bih rekao i pogotovo u kardiovaskularnim bolestima. I već smo spominjali koliko su to česte bolesti. Znate, kad imate problem, kad imate bolest gdje umire 100 ljudi u svijetu godišnje, ne istražuje se toliko puno. Kad umre, kao što umire nekih 17-18 miliona, ulažu se ogromni napori da se taj broj smanji. Tako da ovo su vjerovatno najispitivanije bolesti uopšte na svijetu. I također to je oblast gdje se najviše ulaže. Također oblast gdje je progres medicine, ja mislim, i najveći. Recimo, ako gledate zadnjih 10 godina ili zadnjih 20 godina, mislim da nema oblasti medicine gdje je toliko toga učinjeno da se radi na sprečavanju, liječenju, sprečavanju posljedica i tako dalje, kao što je to ovdje. I ovo sve što govorimo je izuzetno dobro dokumentirano na ogromnim brojevima pacijenata. Šta je pokazala, šta pokazuje statistika i šta pokazuju ta istraživanja i šta pokazuju iskustva najuspješnijih zemalja? Pokazalo se da i prevencija i liječenje doprinose smanjenju smrtnosti i smanjenju posljedica. Međutim, kad je prevencija u pitanju, pokazalo se da je 2/3 do 3/4 uspjeha je prevencija. Znači 66 do 75%. A 1/3 do 1/4 je tretman, koji je strahovito isto uznapredovan. Ali ipak, čak i kad gledate ono što se može učiniti, opet se najviše može učiniti u prevenciji. I osim toga, to je najjeftinije. To zovu ono best buy. Kao što možete za marku iz fonda zdravstvenog osiguranja, kako je možete najbolje upotrijebiti. Možete najbolje upotrijebiti u prevenciji. Ako hoćete da spašavate ljude, produžavate život i tako dalje, bolje ulagati u prevenciju. Ja sam opet sa ove završne interventne strane, ali bez obzira, iskustva govore to, ako ćemo već ulagati u nešto, najbolje ulagati u prevenciju. I šta se tu isto pokazalo? S jedne strane, bitno je da svaki pojedinac razmišlja za sebe i da čini za sebe, za svoje zdravlje ono što može, a s druge strane, bitno je da se društvo postavi tako da bi bilo svjesno problema i da bi organizirano i sistemski radilo na njegovom smanjenju. I tu se opet, i to je istraženo, pokazalo se da otprilike 50-50. Znači, odgovornost društva i odgovornost pojedinca su otprilike jednake i jedni i drugi mogu otprilike jednako učiniti. Znači, optimalno bi bilo da ljudi sami o sebi vode računa, da razmišljaju o svom zdravlju, da shvate da sve ovo što govorimo nisu neki apstraktni problemi, nego se može desiti, evo, možda ću ja večeras dobiti infarkt i umrijeti. Ne, ali imao sam par kolega, danas je mojih godina, danas se pozdravite s njim, sutra čujete, nema ga. Znači, to nisu apstraktni problemi. I mislim da su ove emisije jako dobre, da se što širem krugu gledatelja, populacije opšte, ukaže, evo, da budu svjesni i sebe, i svog života, svoje odgovornosti i da budu svjesni da jako puno mogu i morali bi, ali da mogu jako puno učiniti sami za sebe. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, društvo, isto pokazalo se, može jako puno učiniti da svojim djelovanjem smanji ovaj rizik. Kroz što se to ogleda? Jedno je edukacija. Znači,
već od osnovne škole da se počne govoriti o štetnosti pušenja, o važnosti fizičke aktivnosti, o štetnosti šećera, zatim da se kroz akcije, znači ljekari porodične medicine koji najviše komuniciraju sa pacijentima, također insistiraju na tome da se razmišlja i da se mjeri i pritisak, i masnoće i šećer, da se govori ljudima koji imaju višak kila da to nije dobro za zdravlje, da ih se potiče da budu fizički aktivni. Zatim, poreska politika države treba biti takva da cigare budu što skuplje, da bijela čokolada, odnosno ova mliječna, bude skupa, a da crna bude jeftinija. Tako je. Znači da sve vrste hrane koje su dobre za srce budu što jeftinije, ove loše da budu što više oporezovane, da se grade biciklističke staze, da se... Pišite, doktor vam je dao adekvatne savjete vlasti. Znači da se vode promotivne akcije i to se, čini mi se, moj dojam i popravlja. Recimo, bio je Dan zdravlja, Dan srca, pardon, nedavno. Ja sam dao intervju za jednu televiziju, za jedan radio, znači govori se o tome. Bila je propagandna akcija ispred katedrale. Nekako mi je dojam da i ljudi sami, bar moji pacijenti, da sve više razmišljaju o tome. Nekako to dopire, znate, kad se stalno ponavlja, kad se argumentirano... Tako je, da. I bitno je, znači, o tome i govoriti i argumentirano govoriti, znači, čisto govoriti koliko vi možete zapravo smanjiti rizik za sebe. Znači, to su neke stvari na koje treba uticati. Kad govorim, evo, o faktorima rizika, već smo ih spomenuli. Znači, trebalo bi da ih za neke, pa čak i 30. godine, svakako i za 40. recimo za muškarci, za 45. za žene, bar jednom godišnje svako izmeri pritisak. Tako je. S tim što ima tu malo određeni oprez, znači, znate kako je pritisak, varira normalno, da. Znači, ne znači jedno mjerenje, ja vjerojatno sad imam malo povišen pritisak jer sam na televiziji. A je moguće? Pa, pretpostavljam. Ne izgledate tako, ako vam ništa znači. Ok, dobro. Možda i nemam, ali moguće da imam. Ali to nije mjerodavno. Znači, mjerodavno je kakav je pritisak kad niste pod stresom, niste pod naporom, sjedite, treba ga onda mjeriti i ako je tad dobar, to je to. Jer mi očekujemo da on u fizičkom naporu, stresu... Tako, da. Znači, bar jednom godišnje. Zatim, savjetuje se da se izvodi masnoće, lipidi, bar jednom u 3 godine. Znači, ako su dobri, ponoviti za 3 godine za žene, za 2 godine za muškarce. Isto tako, šećer nije zgoreg izmjeriti, čak i ako nema nikakvih simptoma, jednom u godinu dana ili 2 godine. Znači, to bi važilo nekako za sve ostale. Nikom ne bih savjetovao da puši. Recimo, alkohol u malim količinama čak i dobar za srce. Recimo, decilitar do 2 vina i čak i dobro, preko toga ne valja, preko toga škodi. Međutim, cigara ni u kakvoj količini nije dobra. Čak ni ono jednom dnevno malo ili kratko? Dobro, jednom dnevno možda možemo progledati kroz prste, neće biti veliki problem, ali nema nikakvog dobrog učinka. Jasno, da. Znači, i puno danas postoji informacija i na internetu i u publikacijama ministarstava i Svjetske zdravstvene organizacije, zaista i savjeti o prehrani postoje, šta je dobro, šta nije, koliko će jesti i tako dalje. Imamo mogućnosti, doktore, morate priznati. Evo, ja vas moram prekinuti nekako, pred samom smo kraju naše emisije. Ono što mene raduje jeste činjenica da emisija Zdravlje na prvom mjestu bilježi odličnu gledanost, što znači da, dragi gledatelji, žele da se informišu o zdravlju i stoga sam vas zvala kroz sve ono što ste radili, promovisali unatrag i što ćete tek raditi. Zaista vam moram priznati da ste odličan sagovornik i da se radujem da ćete nam opet doći razgovarati o nekoj važnoj temi. Pa, hvala vam puno i vrlo rado ću se odazvati kad god me pozovete. A vi, dragi gledatelji, ispred malih ekrana imali ste priliku danas slušati jednu itekako interesantnu, nažalost, temu o kojoj moramo govoriti, moramo prevenirati, jer kako je doktor rekao, sve više i više se javlja pacijenata oboljelih od